i razrušeni Vukovar, u kojem neprijatelj iskazuje i dalje genocidnost, masakrirajući vukovarske Srbe. Kraj leta i početak jeseni 1991. godine mirisao je na suvu travu, vlažnu zemlju i sve prisutni, oštri smrad sagorelog dizela. Ležali smo na nepreglednim poljima ispred Vukovara, hiljade nas. Ogromna vojska koja je čekala da bude puštena sa lanca. Nebo iznad nas često je bilo neprirodno sivo, ispresecano crnim stubovima dima iz zapaljenih sela u daljini. Sećam se lica momaka oko mene. Većina nas je jedva imala 20 godina. Bili smo redovni vojnici Jugoslovenske narodne armije, otrgnuti iz naših mirnih života i ubačeni u uniforme. Pored nas su sedeli stariji rezervisti, ljudi sa porodicama, koji su čutke povlačili dimove cigareta i zurili u prazno. Napetost u tim danima pred ulazak u grad bila je gotovo opipljiva. Bila je to gusta, gušeća atmosfera sastavljena od glasina, straha i neke veštačke, iscenirane samouverenosti. Govorili su nam da smo jedna od najmoćnijih armija u Europi. Imali smo tenkove, tešku artiljeriju, avijaciju. Pogled na nepregledne kolone naših tenkova T-55 i M-84, koji su kao gvozdene zveri vrebali u Slavonskoj ravnici, davao nam je varljiv osjećaj nepobedivosti. Stvarno smo verovali da će ovo biti brza, hirurški precizna operacija. Mislili smo da ćemo samo ući u grad, demonstrirati silu i slomiti otpor u tren oka. Koliko smo samo bili naivni! Noći pred napad su bile najgore. Kada bi neprestana tautnjava teških haubica na trenutak utihnula, mogla se čuti tišina ravnice. Tišina koja je bila preteča i teška. Daleki bleskovi na horizontu izgledali su kao munje pred stravičnu oluju. Niko nije govorio o strahu, ali on je bio prisutan u svakom pogledu, u svakom drhtavom pokretu pri čišćenju oružja. Osjećali smo se kao da stojimo na ivici dubokog, mračnog ponora, a komanda za pokret biće udarac koji će nas sve gurnuti dole. A onda je svanulo jutro prvog dana. Stigla je komanda za ulazak u urbano područje. Grmljavina stotina tenkovskih motora pocepala je jutarnju tišinu i naterala tlo pod našim čizmama da drhti. Krenuli smo iza hladnog čelika naših oklopnih kolona, ulazeći u predgrađa, pravo u ulice Sajmišta i prema Trpinskoj cesti. U početku se činilo da sve ide po planu, ali što smo dublje ulazili u arhitektonski lavirint grada, naša ogromna nadmoć sve se više pretvarala u smrtonosnu zamku. Široke ulice pred građa odjednom su se suzile u klaustrofobične kanjone od cigle i betona. Ponosne kuće i negovana dvorišta već su bili unakaženi našom artiljerijom. Svuda naokolo ležao je razbijen srep, iskidani okviri prozora i beskrajno more srče. I onda, ni otkuda, pakao se sručio na nas. Prvi kontakt bio je zaglušujući prasak koji je nadjačao sve što sam ikada u životu čuo. Protivoklopna raketa, ispaljena iz nevidljivog podrumskog prozora, pogodila je čelni tenk sa brutalnom silinom. Gigantska čelična kupola odbačena je u stranu kao igračka. Vatra je šiknula iz otvora, a urlici posade pomešali su se sa histeričnim rafalima mitraljeza, koji su sada nasumice pucali u svim pravcima. Odjednom tenk koji je trebalo da nam pruži zaštitu postao je ništa drugo do gorući mrtvački sanduk koji je blokirao usku ulicu. Mi i pešadija bili smo primorani da izletimo iz zaklona iza oklopa i potražimo spas u okolnim ruševinama. Bila je to scena apsolutnog haosa. Buka je fizički bolela. Neprestani eho pucnjave, koji se odbijao od fasada zgrada, činio je potpuno nemogućim da odredimo odakle neprijatelj uopšte puca. Pucali smo na senke, na pokrete iza zavesa, na rupe u krovovima. Negde odozgo snajperista je slao svoje smrtonosne pozdrave. Pored mene, mladi regrut iz Srbije, koga sam upoznao tek juče, pao je bešumno na asfalt prekriven šutom. Nije bilo herojskih poza, nije bilo dramatičnih povika.
Jednostavno, u jednom trenutku je bio tu, u sljedećem više nije. U tim prvim satima gradske borbe cela naša vojna doktrina se raspala. Komandni lanac je pukao. Naređenja oficira su se gubila u buci bitke. Bili smo slepi, gluvi i prestravljeni. Činilo se kao da se sam grad bori protiv nas. Kada je sunce tog prvog krvavog dana konačno zašlo, mrak nije doneo nikakvo olakšanje. Naprotiv, noć u ruševinama Vukovara bila je potpuno nov, poseban nivo užasa. Zabarikadirali smo se u suterenu jedne izrešetane kuće. Hladnoća jesenje dunavske noći uvlačila se kroz uniforme pravo u kosti. Bili smo znojni, prekriveni sivom prašinom smrvljenih cigli i potpuno dehidrirani. Svaka kap vode postala je dragocena. Stroga naredba da se ne pali čak ni šibica, niti da se koristi baterijska lampa, bila je apsolutno neophodna. Svaka, pa i najmanja svetlost, nepogrešivo bi privukla smrtonosnu vatru sa neprijateljskih linija, koje su često bile udaljene svega nekoliko desetina metara. U tom gustom, ledenom mraku naš sluh je preuzeo kontrolu nad razumom. Svaki pad kamena, škripa i skrivljenog lima na vetru, pa čak i šuškanje pacova u ruševinama, terali su naša srca da preskaču. Sedeli smo stisnuti rame uz rame, grčevito stežući puške, širom otvorenih očiju koje ništa nisu mogle da vide. U tim satima tišine počeli su pravi razgovori. Šapati između ljudi koji su tek prošli kroz pakao. Nismo pričali o politici, nismo pričali o Jugoslaviji, niti o velikim vojnim ciljevima. Pričali smo o majkama, o toplim krevetima i o drugovima koje smo danas morali da ostavimo da leže na ulici, jer je vatra bila previše gusta da bismo ih izvukli. Te mračne, hladne noći shvatio sam da veliki rat generala ovde dole u prljavštini i krvi nema nikakvo značenje. Ovde se radilo samo o čistom, golom preživljavanju. Čovek sa moje leve i čovek sa moje desne strane sada su bili moja jedina porodica, moje jedino životno osiguranje. Svi smo tada znali da ovo neće biti brza pobjeda. Ovo je bio početak dugog, iscrpljujućeg rata do istrebljenja. Jutro drugog dana probilo se kroz gusti, sivi dim koji je visio nad gradom. Bledo svetlo nemilosrdno je otkrilo užase prethodnog dana. Uništena vozila su još uvijek tinjala na raskrsnicama, a slatkasti miris krvi i spaljenog mesa teškom mukom se povlačio iz vazduha. Morali smo da promenimo taktiku. Napredovanje ulicama bilo je čisto samo ubistvo. Zato smo započeli onaj najbrutalniji deo rata, borbu za svaku kuću. Rat u kome se napredak više nije merio kilometrima, već sobama i stepeništima. Svaki iskorak bio je rizik koji se nije mogao izračunati. Okupljali bismo se iza srušenih zidova. Srce bi udaralo u rebra, adrenalin je pumpao kroz vene, sužavajući našu percepciju samo na ono neophodno. Nastupio bi takozvani tunelski vid. Udarac nogom u drvena vrata, ručna bomba bačena u mračni, prašnjavi hodnik, tupa detonacija koja zatrese tlo, a onda juriš u gusti dim. Pucali smo na sve što se pomera. Nije bilo vremena za razmišljanje, nije bilo vremena za sumnju. Oklevanje od 1 sekunde značilo je sigurnu smrt. Bili su kao duhovi. Poznavali su svaki podrum, svaki prolaz, svaki skriveni ugao ovog grada. Često bismo upali u kuću, krvavo se borili od sprata do sprata, samo da bismo shvatili da su se oni kroz podzemne kanale već povukli u susednu zgradu kako bi nam odatle udarili s leđa. Psihološki pritisak je bio neizdrživ. Konstantni alarmni režim nervnog sistema crpeo je posljednje atome snage. Gledali smo kako naši komandiri, mladi poručnici i vodnici padaju pokošeni preciznim hicima snajperista. Kada bi vođa pao, među redovnom vojskom često bi zavladala panika. Mladići nisu znali kuda da idu, skupljali su se u suzama iza gomila šuta. Bilo je stravično gledati prijatelja kako pada na brisanom prostoru i doziva pomoć, dok ti moraš da ostaneš u zaklonu, nemoćan, jer snajperista samo čeka da neko istrči.
Taj osjećaj apsolutne bespomoćnosti urezao nam se duboko u duše, polako ubijajući svaki posljednji komad ljudskosti u nama. Trećeg dana tamna, hladna apatija prekrila je naše jedinice. Prvobitni šok je ispario, a zamenila ga je mehanička, gotovo robotska rutina ubijanja i preživljavanja. Shvatili smo u kakav smo krug pakla ušli. Ogromni gubici iz prvih 48 sati, toliko mrtvih vojnika, toliko spaljenog čelika, uništili su svaku iluziju. Artiljerija je sada počela sistematski, bez milosti, da sravnjuje sa zemljom svaku građevinu iz koje bi došao i najmanji otpor. Teške granate iz haubica pravile su ogromne kratere na ulicama i rušile čitave blokove kuća kao da su od karata. Učili smo brzo. Više nismo koristili ulice. Umjesto toga, eksplozivom smo probijali rupe u unutrašnjim zidovima kuća u nizu, takozvane mišje rupe, kako bismo se kretali od objekta do objekta, a da ne moramo da izađemo na onaj smrtonosni otvoreni prostor. Bilo je to ekstremno sporo napredovanje, fizički potpuno iscrpljujuće. Lica su nam bila crna od čađi i baruta, oči krvave, staklaste i upale. Skoro da više nismo ni razgovarali jedni sa drugima. Naređenja su se izdavala kratkim signalima ruku ili mutavim klimanjem glave. Kada biste pogledali u lice saborca, niste više vidjeli mladog čoveka iz Beograda, Niša ili Novog Sada. Vidjeli biste samo praznu ljušturu, čiji je duh ostao izgubljen negde između detonacija i ruševina. Držali smo osvojene položaje. Pravili smo barikade od vreća peska i uništenog nameštaja. Pucali smo dok nam cevi nisu bile usijane. Borbe su postale ličnije, surovije. Bili su to sudari na par metara udaljenosti, lice u lice, u gustom oblaku prašine uništene dnevne sobe. Bili smo potpuno iscrpljeni, vođeni samo ogoljenim instinktom za preživljavanje i strahom od smrti. Kada se spustilo veče tog trećeg dana, sedeo sam pored razbijenog prozora na prvom spratu jedne bezimene kuće i gledao preko apokaliptičnog pejzaža. Fina prašina padala je po nama kao sivi sneg. U daljini izrešetani vodotoranj uzdizao se u krvavo crveno večernje nebo kao nemi, pocepani svedok ovog ludila. Nije bilo nikakvog osjećaja trijumfa. Nije bilo pobedničkog pokliča zbog onih nekoliko stotina metara koje smo krvavo platili da bismo ih zauzeli. Sve što sam osjećao bila je bezdan, beskrajna praznina. Pred nama nije ležao samo uništeni grad Vukovar, pred nama je bio konačan kraj onog sveta koji smo do juče poznavali. Osjetio sam hladni metal svoje puške u rukama. U tom tihom, surovom trenutku jasnoće, znao sam da se ova noćna mora neće završiti za nekoliko dana. Trajaće dugim, mukotrpnim mesecima. Prešli smo granicu sa koje nema povratka. U ovaj grad smo ušli kao nečiji sinovi, braća, kao mladi ljudi, ali ono što će iz ovih ruševina isplaziti nazad, ako uopšte preživimo, više neće biti obični ljudi. Bićemo zauvek obeleženi duhovi ove urbane klanice. Čutke smo čekali u mraku, čekali smo sljedeće jutro, sljedeći dan borbe. Zarobljeni u ratu koji neće poznavati pobednike, već samo neizmernu patnju, pepeo i beskrajne redove grobova.